рӯзтон бахайр ба шодии дӯстони азизу меҳрубон. Мо сар кардем пухтупаза барои ид гардак. ҳатман ки ягони гардак бе чигалдак намешавад. Барои ҳамои чигалдаки ширинакай иҷа хамирша тайёр кардагиум. Ма чанд бор дар канал нишон додагиум. Кадоме ки нав омадаги ай намедона, дар хамируш дохтагием руған, шир, дрож, камтарак намак, камакак, хеле барои шур шудан не барои просто камтарак намак, як ду қошиқ шакар андохтагиум. Тамом. Баъд ина иҷода боша чиша тайёр кардастам, қандоша тайёр кардастам. Дар боғош мезанем. Ҳозир ваёра кӯчача када мемонам. Хай бисёр дида гету, лекин бо хостум ки чӣ пухтан мона дар каналмон монем ки дар и гардак мо чӣ мепазем. Инама хел кӯчача кадем мондем шуна, қагдам бигирам, баъд мегирем чӣ мекунем шуна. Гул андохта мепазем шуна. Иҷода мада ёрдам кадан Фариза Қити Элиф. Салом дӯстони азиз. Мо праздник да готовиться дорем да и гардак. Хони мо биёед. Nem خیلی خیلی اینجا روغن برای که ما خاک بازولای پیراشکیم گرفته گیدم رسیده خیلی کدام موندم پیراشکی را بعد کارتوشکا میکنیم. اینا چیکالتا کاملا خیلی کدام گل دختم. این گولا چی خیلی که گفتم با سوشی همو قلابی سوشی همو کتی میکنیم. انا کو ازی نچینکای ایران تیار میکنم. بعد ایشه یکم بیریون کدام میگیریم بعد ایشه در روغن. اینم خیلی پیراشکی رو انداختم. این پیازی نوای تیزم نیسته. کارتوشکا را جوشاندم پریپراوا کردیم. اناکو میپیچانم میگیرم شونه. بعد هر دوشه یک جوه میپزیم در روغن. ایره یکم ایشه دویم. پیراشکی همون پخت. اینم خیلی چگالداکم هم پخت. به حد یا با مزن همی بلیستیش تو پگه هم نمیره. هم خیلی میست خروستیشه. حاضر میخوردم لیکن روزه داریم. عزیز و مهربان دیدم و چی پختیم. کده سونیایی رو پخته پخلوه. من میدوی پختم. با سالاد کدگی میاد سینمود. حاضر با برآوردیم با نشون میتیم موزینا برآوردیم. اینم خیلی بعدی و چیمون پیراشکی و چگالداک مون خیلی کدیم تورت قطی پخلاوه بعد سه نمود سالاد کدگیم وزی برآوردیم بعد نشون میتیم اید بیوید تخمم نشون دگیم. عزیز و مهربان اینه سالات سیزرمون با اینه سالادمون یا سالاتی با کپوستو مرغ هم خیلی تیار کردیم با اینه سالادمون سالات دهقانی و دسترخوانی ایدونمون مرحمت و اید خانوی ما هم بیایدی گردک. دوستان عزیز و مهربان من گوشت انداختم اینجا جوشیده است و اینجا کم ترک خام شوربا انداختگی تیار شدگی. اینم خیلی ایش اجده داریم اوقاتی ما. انم خیلی گوشتامون بیریان شد برداشتم به حدم وای ما که خوش رو به کارتوش کردم خیلی پروستا گوشت بیریان کردیم به حد با مزه شد. هم خیلی لالی چاکو کشیدیم و یا برای کودک‌ها به پیاز. اینم خیلی روزتون بخیر دوستان عزیز و مهربان. امروز یا 5 دونه جوگوری مردک آوردگی بود. همه رو میجوشانم. در سال یکم بار جوگوری خریدیم. او سال بر وقت خریده بودیم. این سال چقدر که یادم برآمده. بعد پیشگوی پیشینه ما میدونن که ما به نهایت جوگوری را دوست میدارم. اینم خیلی از میجوشانیم. کرشکش محکم میکنم. قریب جوش آمدنش یک قاشق شکر میاندازم. در اوق میپزه به حد تیز. جوگوری ایجا با به حد تیز میپردن.
Таҷикистони Қагдолга иҷа 15-20 минут биҷӯша, ҷугорӣ мепаза. Инами хел. Дар инҷо бошад. Вақте ки пухт, влога ба поён мерасонем. Влогмон 3 рӯза дар бар мегира. Як рӯз пухтупаз, як рӯз ид. Инаи дуюм рӯзи ид. Идои ҳамат муборак як бори дигар. Инам хеле ҷугоримон пухтай. Беҳад мана маъқулаем ҷугорӣ. дар инҷо боша влогмон ба поён мерасонем. То влогҳои оянда дар паноҳи Худо бошед. Худованд нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад. Хайр дӯстони азиз.